Lah, balik mana? Disangka serang buan. Dua kali lah. Sampai disangka berarti. Halo, Sep. Uma. Jadi. Udah siap itu? Ente nanya lagi siap. Nggak siap naon we. Geus kaya ya bat CS mana ya, nomor mana ya? Ngomongna ya? Ya. Siap aing. Halo, Sep. Kumaha? Jemput aing. Di mana? Biasa di Pongas. Saha nu jemput saya? Aing apa si iya. Mang Amin. Hah? Mana lah? Mana ya? Mana? Kurang. Siap kopet. Wah, itu udah siap kopet. Engke. Ya, engke ya. Ya, ini nih nyampe. Engke nanya. Tanggung. Kabarin kalau geus ya Geus deket. Geus deket kabarin. Oke. Geus mana yang ngejemput ah? Mana anjing? Aing mana, Bro? Aing gosip. Ngerti Pongas kemana? Hah? Kidulan urang hapit. Tah, nya deket. Geus deket nih. Jemput ya aing. Kalau jemput lah. Bisa teruskan kayak dia nya. Lilasan si Asep ngomong nak jam sekian ngejemput lila lamun kos kieu mah nyangges lah aing rek beli bensin heulanya ya aing tinggal we lah lila. Kopet kemana yuk Lilasan? Aing nginum deh. Siapa? Nanti kita tadi di mobil teh molor siapa? Cicing, kuncit ku aing geus nyampe di rumah. Aing aja ya jeung medas ya mau di Jakarta. Cenah mah ngeunah cenah entok Jakarta mah pulen. Sarukna di maghrib. Aing kopet kemana yuk? Ngojek aing tuh buat duit tadi WG. Si mana sih? Jadi aing teh double bayar teh 2.
Kudu aing bayar 100 jadi 200 gimana mah. Rugi aing mah mana teh. Ah. Pang we kieu mah carana lah. Mana di daguan ku aing mah. Ya udah. Aing teh. Banget teh. Guys, mana tungguan di dia, guys. Mana ya? Tungguan we di dia. Hey. Oke, lo aing kira ditinggalkan di wae. Aduh, aing. Opet kubu itu lah aing kedua lempang wah semua ngaran dan tadi sangkut aing opet mah harga anyar ganti guys, kudu ganti dewe kitu motor teh ngebuang we suara motor. Bang Pew naon? Iya ganti oli euy, motor geus ngerebek dewe suarana padahal anyar kene diganti. Nah, itu naonnya. Bengkelna teh bener sama. Jangan aman rugi ya orangnya. Kurangnya Kama tuh? Itu bos urang kayak ngebelnya. Oh, sekedengnya. Kalau bahasa sekedeng. Halo, assalamualaikum. Kemana wae, Beb? Oh, Jun. Jalan-jalannya kemana? Ke Jati Gede? Nyahayu. Pepten sorangan wae. Siap. Halo, ke malam minggu baru. Ya, olah. Apa sih yang enggak buat Bebek? Hey. Nah nih mana pen? Bah. Sugan teh aing mah kopi. Heh. Oli eta teh, nah mana diinum? Sama oli ditunda di dieu. Sugan kopi aing mah. Itu mang empeu nunda di dieu, kengadean motor. Ira datang? Mari. Nah, kalembur. Tunggu aing. Nah, kalembur. Nah, kalembur. Rek ngasian. Jero, eng. Waras ning. Hah? Waras. Waras awak mah. Terus naon rusak? Ieu, Luka dalam yuk. ngerti. Jadi jomblo di wae aing. Anjing. Halo, sayang. Nya, guys. Awe aing telepon. Kita ngajemput. Kai mana? Cinta. Aduh, aing. Berarti tinggal aing si jomblo di wae si Pepen teh sahate jeung aing. Sebuga we. Apa sih aing mah? Jadi kieu carana Pen. Hayang bucin tapi bunga modal. Udud aing tinggal sabatang. Gailan dia mun ka di aing lah. Wow. Bucin bung beli rokok sembarangan.
Nah, kieu bae ya ayeuna ya. Ieu kan jeung si Pepen. Aing ke tempat nongkrong na deui. Ambe duud ju dewekna. Ambe karasa kitu geus. Mampus, Pepen teh karasa. Ku aing dijebak sekali. Beh modal eutik. Tentang Naira, Sep. Saya di lembur baning. Mari sore, maghrib yang balik juga. Aing si Kopet kita mapageun. Nungguan nyampe maghrib. Giliran datang malah ngajak awewe. Awewe yang dibawa na goblok si Kopet. Udah aing sana dulu dah. Aing mana tuh pira udud meni medit ka aing. Wah. Bahaya aing ya. Udah najok di Asep. Kabur lah aing. Ben, kemana Ben? Aing ke diheula kedeu. Hei. Karek datang sebalik deui. Bola teng, kabur ge ku aing udah. Kok bukti dikorekan sana? Woi. Uh-oh. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.